Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Znamo da poznati balkanski influenceri sklapaju mnogo jaka sponzorstva. I tako smo nedavno od Muđe čuli da ne bi prelazio na drugu platformu bez nekog ugovora. Bez ugovora koji bi mu garantovao veće količine novca. I svi se dobro sjećamo da je baš tako radio i na Facebooku, a jučer smo saznali koliko je novca dobijao za to. To smo saznali čak od neke skroz druge osobe, a u pitanju je baka Prase. Pa da ne bi dužili, idemo poslušati o kakvoj cifri se radi. Kad su se meni javili sa Fejsa i kad sam tamo streamovao, ja sam shvatio da moja odluka gdje ću streamovati vredi. A gledaj šta je fora, to jeste tačno donekle, buraz. Zato što recimo Facebook je plaćao Muđu 18.000 evra mesečno, pre 7 godina. Zamisli to, brate. 18.000 evra mesečno ga je plaćao Facebook pre 7 godina. Ja sam tu ponudu odbio, verovali ili ne. Ja sam odbio zato što sam bio u fazonu, hoću se fokusiram na YouTube, hoću da izbacujem klipove, neću da lajvujem na Fejsu za 18.000 evra mesečno, imam dovoljno para, zarađujem pare od sponzora, od majica i nisam teo pređao na Fejs. Znate da je gomilo youtubera, nije baš gomilo, dosta youtubera prešao na Facebook, ali Facebook je prestao sa tim programom zato što te pare koji su sipali u taj streamer program nije davao rezultate. 18.000 eura mjesečno za streamanje na nekoj platformi stvarno je nerealna cifra, pogotovo kada uzmemo u obzir prije koliko vremena je to i bilo. Ne možemo garantovati da je ova izjava istinita, ali svi mu ipak vjeruju na riječ. Svi vjeruju jer vide koliko se zapravo novca vrti u influencerskom svijetu. Tako da Muđa od naše produkcije dobija samo ogroman respekt jer je uspio postići takav dogovor. A vi možete podržati Nedatora i njegove reportaže kako bi skupio za kifle. Sada smo već došli do kraja ove reportaže. Do sljedeće imate, pozdrav od Nedatora. Ćao.